Iya. Nyanggakeun hiji kawin kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering bingung kalau karuan di dia punten dia sambat mangga urang ibing sasarananya mel heula jeung keduy dina putra aja jangan Awas, awas, awas. duka masuk jajaran tempat kayu keadilan di kondangan ngeposting asma warisan nyucukkan kecendaan siliwangi berpandangan kakak pahlawan juru bakti perjuangan lambang kejayaan siliwangi berpandangan pahlawan kecapangan zaman ada ketakuan luka masuk pajajaran sejagat raya kawentan di kondangan mesti bawa warisan jujur kalau jatendang siliwangi gara pandangan wangsit nyamakan ada sadayana lestari
Iya. Nyanggakeun hiji kawin kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering bingung kalau karuan di dia bener dia pakai sambat mangga orang ibing sesamanya oh mel nyung keduit dina putra aja jangan Awas, awas, awas. duka masuk jajaran tempat keadilan di kondangan ngeposti asma warisan luka masuk pajajaran sejagat raya kawentan di kondangan mesti bawa warisan duduk lalu jatendang siliwangi gara padang wangsit nyamakan ada sadayana lestari siliwangi
Iya. Nyanggakeun hiji kawin kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering bingung kalau karuan di dia punten leha kesambat mangga urang ibing sesaranya oh mel heula yung keduit dina putra aja jangan Awas, awas, awas. duka masuk jajaran tempat keadilan di kondangan ngeposting asma warisan luka masuk pajajaran sajagat raya kawentan di kondangan mesti bawa warisan jujur kalau jatandang siliwangi gara padang wangsit nyangokeun kana sadayana
jajaran tempat keadilan di kondangan ngeposting asma warisan nyucikan kecendaan siliwangi berpadang maka pahlawan juru bakti perjuangan lambang kejayaan siliwangi berpadang pahlawan kecapangan zaman ada ketakuan luka masuk pajajaran sejagat raya kawentan di kondangan mesti bawa warisan jujur lalu jatendang siliwangi kerepadang wangsit nyamakan kata sadayana lestari Iya. Nyanggakeun hiji kawin kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering bingung kalau karuan di dia bentuk dia sambat
jajalu jajandang Siliwangi gara padang wangsit nyamakan ada sadayana Lestari Iya. Nyanggakeun hiji kawin kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering bingung kalau karuan di dia punten lera pakai sambat mangga urang ibing sesamanya mel heula nyung ka duit dina geus kumbelang putra aja jangan Awas. duka masuk jajaran tempat keadilan di kondangan ngeposti asma warisan nyucikan jajandang Siliwangi berpadang maka pahlawan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi berpadang Jaman ada
tuan luka masuk pajajaran sajakatnya kawentan di kondangan pasti bawa warisan jujur kalau jatandang siliwangi gara padang wangsit nyangokan ada sadayana Iya. nyanggakeun hiji kawin kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering bingung
Gusti bawa warisan Jujuk lalu jatandang Siliwangi gara padang wangsit nyangokan kata sadayana Iya. Nyanggakeun hiji kawin kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering bingung kalau karuan di dia bentuk dia sambat mangga orang ibing sesamanya mel heula yung keduit dina putra aja jangan Awas, awas, awas. duka masuk jajaran tempat bayu keadilan di kondangan ngeposti asma warisan
pasti bawa warisan jujur kalau jatandang siliwangi gara padang wangsit yang akan ada sadayangan kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering bingung kalau kalian di dia bener dia sambat mangga orang ibing sesamanya mel yung kedui kina pulang aja jangan awas 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 duka masuk jajaran tempat kayu keadilan di kondangan pasti asma warisan berjuang
Kamu nanti keluarga besar aja, sebenarnya kering bingung. Kalau kalian di dia bener, dia sambat. Mangga orang ibing sesamanya. Oh, mel hula. Yung kedua kina. Kesku belang. Pulang aja jalan ulang. Awas, awas, awas. Duka masuk jajaran tempat bayu keadilan di kondangan ngeposting asma warisan.
sadar kalau tak kuat luka masuk pajajaran sejagat raya kawentan di kondangan pasti bawa warisan cucuk kalau jatandang siliwangi gara padang wangsit nyangokan ada sadayana hiji kawin kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering bingung kalau kalian di dia bentuk dia kesambat mangga orang ibing sesaranya mel yung kedua kina awas 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 duka masuk jajaran tempat kayu keadilan di kondangan ngeposti asma warisan nyucuk lalu kecendaan siliwangi berpadang pahlawan
pajajaran sejagat raya kawentan di kondangan mau pasti bawa warisan jujur kalau jatandang siliwangi gara padang wangsit nyamakan ada sadayana lestari Iya. nyanggakeun hiji kawin kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering bingung kalau karuan di dia punten dia sambat mangga urang ibing sasamanya mel heula nyung keduy dina putra aja jangan Awas, awas, awas. duka masuk jajaran tempat kayu keadilan di kondangan ngeposti asma warisan nyucukkan kecendaan siliwangi berpadang juru bakti perjuangan
jajaran sejagat raya kawentan di kondangan mu pasti bawa warisan jujur kalau jajandang siliwangi gara padang wangsit nyamakan anak sadayana Iya. nyanggakeun hiji kawin kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering bingung kalau karuan di dia punten dia sambat mangga urang ibing sesarananya mel heula jeung kaduitina pulang aja jangan Awas, awas, awas. duka masuk jajaran tempat tahu keadilan di kondangan pasti asma warisan
kejayaan siliwangi harapan bahwa kecapangan zaman ada kekuatan luka masuk pajajaran sejagat raya kawentan di kondangan mesti bawa warisan duduk lalu jatandang siliwangi garapan wangsit nyangokan anak sadayana lestari iya nyanggakeun hiji kawin kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering bingung kalau karuan di dia punten lera sambat mangga urang ibing sasarananya oh mel heula yung kaduit dina putra aja jangan awas duka masuk jajaran tempat keadilan di kondangan mesti asma warisan nyucuk lalu
Siliwangi harapan bahwa kecapangan zaman ada kalau dakwaan luka masuk pajajaran sejagat raya kawentan di kondangan mesti bawa warisan jujur kalau jatandang Siliwangi harapan wangsit nyangokan ada sadayana Lestari Kejayaan
Lo pasti bawa warisan jujur kalau jatandang siliwangi gara padang wangsit nyamakan ada sadayana Iya. nyanggakeun hiji kawin kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering bingung kalau karuan di dia punten kira sambat mangga urang ibing sasarananya mel heula jeung keduy dina pulang aja jangan Awas, awas, awas. duka masuk jajaran tempat kayu keadilan di kondangan ngeposti asma warisan Bye.
pasti bawa warisan justru kalau jatandang Siliwangi gara padang wangsit nyalakan ada sadayana Terus